bwega sana murithiri wa Meru TV tukoinambere kwa twichokagira kairi na ikengo tukainambere kwigwa tukimurikaga na kuraitha mara methiritwe magikirwo rito kiri ngathiti cietu na mara methiritwe makinambere kwa maekoragirwo rangi ndeni ya ngathiti ino cietu. Jarani yakwa na ngathiti ya The Daily Nation muraithiria wa Meru TV na ngathiti ino nkionaga yina ngono kathumba tu na rugono rwa rukoreretwe rangi ndeni ya ngathiti ino ni rugono rwa iki mutongoro mugongo President William Samoei Ruto mutongoro kia mkia ODM Raila Odinga bathie na mbere kwa bakionokagia Sakaja aririkana muthenya wegoro Ruto na Raila bathie na mbere kwa bakirutha mucemani na MMC Banara county ya Nairobi gutigira ati bakuonokia Sakaja kumani na ndeto irira ati Sakaja kana ikura banga na gumuswanda wa kuruta gitini governor wa county ya Nairobi Johnson Sakaja imbino ntu eratemire Ruto na Raila bathie na mbere kwa bakionokagia Sakaja kweni tumi kathumba tubira tukainambere kwa tukiaragiri nuntu bwa mbere kwetheretwe kana ibathie na mbere kwa baikuthukaga kwegua gwitwikaga thiri kuura na ara county ya Nairobi untu bora bomba ko bukibaringithagia anene kirithono bia 2027 na untu bora agacagua labda akiomba kuthungira na kuragaragia nkuruki kuoneria rutero rega na thirikari bora bena inyegana na muno nkuruki utigira ati thirikari no ya broad based ni kuonekana taka kuruta ngui bwega imwe mantu mara mathie na mbere kwa maikuthukawa mathuka rugono tukaruthe karatatini gatuna ndeni ya ngathiti ino murithiria mwende atuthongire ndeni ya ngathiti karatatini gatwiri ndeni ya ngathiti ino ya The Daily Nation karia rĩrĩa mantu makonenie na kithomo bora kithomo kiotheri kithiritwe kinambere kwogite mbeca kathumba ithina mbere kwigwikiuraga kire thirikari na ara mbeca ino chithiritwe kiura nuntu bwa ghost arito baraba kwirikana ati batikumenyekana gutithiritwe kwina mutari umuganu kana umwega wa kumenya nari tubagana tabare ndeni ya machukuru ino tukuona thaino ende thirikari ni thiritwe kinambere kwikimenya umati mutatara wa NEMIS otiko inambere kana tithiritwe ukinenkana namba ya guma ikoneri nari tubagana abari ndeni ya machukuru na untu bubu ibwethiritwe bukinambere kwigubukithema ende ministry ya kithomo ithinambere kwigua gikira wakagita muno ikwethiritwe kwina mubango kana kwambirite kwiwe ukyareru mubango wa guchenchania NEMIS na mutatara wingi wembia ora mwankatha ino turi utakwe kuinambere kwigua ugichenchagwa untu bubu bwethiritwe bukinambere kwa bwitema ende thirikari yambiria UPI unique personal identifier ira ikainambere kwigua gitigagira wakira muritwa na kuinambere kwa kinenkawa namba yake kumenya nari tubagana abari ndeni ya chukuru ino cha primary nuntu kurikana mbecha ino cha capitation na chithiritwe kinambere kwikinenkanagirwa nkurukia kithimi ukithuganagirwa labda aritubagana lakini ndeto ino yithiritwe itwika urongo nuntu aritubaba tibubagana bura kwithiritwe kira wa tibu kuringana na ripoti ira yithiritwe kirekagirwa ni Auditor General wa thirikari Nancy Gathungu na ira yithiritwe kinambere kwikirikagirwa mweri wethanthatu yathie nambere kwigwikiwananagiria namba itaganirite kuringana na bora kwigwite kwina riboti onto bora ende kwigutokire kana kwina aritwa bethiritwe bakinenkerwa kana bagitarwa mbecha cha capitation no ende batithiritwe we machukuru yani mbechi kura na njira ya kimunyamunya ugitawa nawe tu njira ya kimunyamunya mirango itakwereka ira yina wa mwini mwaka ugacoge njira ya nyuma karatati ni gatatu ndeni ya ngathiti ino murithiri wa Meru TV ni ara magana ma alimu bethiritwe bakinambere kwigwa bagipromotwo na ara alimu bethiritwe bakinambere kwigwa bagikira wa chukuru cha kuraya na ara barari na ara ndi alimu ni gatika alimu 2023 bara bethiritwe bakinambere kwigwa bakichenchagwa ni rwangiro rwa TSC na ara baingi bethiritwe bakinambere kwigwa bakithiaga angogeni inene bathie nambere kwa bakiamukira baro ino cha wetithirwe nkathintu ya Jumathatu baingi baki realize kana baki ya kuraitha bwega kuona ati bairitwe chukuru cha kuraya kira kagitani wakara kwirikana baingi bethiritwe bagichenchagwa batigerie mieri emikai yake
bathi na mbere kwigua bakiritaya kana bethiritwe bakichenchua kagitani kara bethiritwe bakina mbere kwigua bakiritaya kwithiritwe kwina promotion ya 52 deputy head teachers, 43 hands, that 5 deputy principal, 26 principals na ala kiri Kenya kana kiri NAT Nairobi branch ka utaritwe tu bora arimwe babethetwe bakina mbere kwigwa bakigaiga wana ugu ni bora bethetwe bakina mbere kwa bagitire bonkare kiri county mwanya kana sub county mwanya aga ugu ndeni ya ngathiti no ngathiti no kaina mbere kwigwa ukibonagira ndeto ino chionde murithiria wa Meru TV kuririkana arimo kagitani agakwithiritwo kina mbere kwigua gukila onchwa mutata wa CBE arimo ende ibethiritwo bakina mbere kwigua bakirombo kana bakiathokirira go shift kuma bora bethiritwo bakithomithia na kuya kiri kuthomithia kura gutumira creative na ara kwirikana arimo kana arito baingi bara bethiritwo bakina mbere kwigua bakienda resources irita kugana no ntubo bumwe bwa bethiritwo bakina mbere kwa bukiringithagia anene mutato wa CBE kuririkana ende arimwe mabethiritwo kinya bakina mbere kwa baitumagira AI kuthomithia no ntu ingi batie na uzoefu bwa kuthomithia nyamu ino bwega na ara baingi bakwirikana ibagutumira ChatGPT ni ira chini kuthomithia ana baba kuna oya kuga mbethiritwe ndi mwarimu kwa miaka 2 ngitumagira ChatGPT na AI kana AI ira chithiritwe kina mbere kwigua igitethagiria kwagirithia mathomo makwa na muno nkuruki gutigira ati inkurutha na chio marking scheme kenga gutigira ati akiri yakwa ni kwina mbere kwigua igikuraga bwega uyu ni umwe wa arimu bethiritwe bakina mbere kwigua bakiaragiria ndeto ino akani karatati ni gatuthatu kena ndeto ino murithiria wa Meru TV karatati ni gatuna iki no ntu Ruto Raila bathie na mbere kwa bakiono kugia Sakaja kumani na gutemwa ome arakura na mubango wa kumutema ome kuma utongoriani bwa county ino ya Nairobi kuririkana president na Mr Odinga bathie na mbere kwa bakirutha muchemoni na ma MCA ba rutero gana thirikari na rutero wa thirikari wema MCA bonde gutigira ati bakwina mbere kwigua bakiaragiria kana bagichwaga ngwataniro kuona ati Nairobi Governor Johnson Sakaja ati na mbere kwigua akiruta wa utongoriani Johnson Sakaja ethiritwo kina mbere kwigua agikagiro kana kithina mbere kwigua kimumunga wa kuruta utongoriani kumania na urutingo bwa kebo thara kurubone kuringana na MCA kwithiritwo kwino gwaya ati no kwigua kwina by election na ogo ontubura bomba kwina mbere kwigua bugitema ndeto akathuka muno Sakaja na munini wake James Mushiri barari bathi na mbere kwa bakiruta watongoriani ontubura indi bwethiritwo bukina mbere kwa bukirwa wanabu na njira chionde ira gutigira ati county ino ya Nairobi kwina mbere kwigua ikaraga bwega ne kirugamaga ochigi karatati ni gatano kethiritwe kina mbere kwa kiaragiria bura Sakaja arabangiritwe kurutwo tongoriani kurikana michemano kathumba yithiritwe kirithwo ni Odinga mwaga na imwe kirine mutongoro mugongo gutigira ati mubango uyu kwina mbere kwigwa giteyanagirwe kurikana mwerekera wathie na mbere kwa kinenkana kwa ni Rais Ruto na Raila Odinga na ati kwina ogwaya bwa mantu makona gisiasa kana bwa 2027 na rai ndebe bethiritwe bakina mbere kwa bakiono Kisakaja akengotigira ati batina mbere kwa bakiringirikaga kiri siasa ino nyuma ya 87 ma MCA kwina mbere kwa bakirutaga saini chiago chia kuruta Sakaja na munini wake utongoriani irio ndethe tuno chithiritwe kina mbere kwa kiumuka na igeria gutigira mantu imaukara sawa ago governors bethiritwe bakina mbere kwa bakibumagiria na kuregana na directive ire chithiritwe kina mbere kwa ikinenkanagirwa ni thirikari kuririkana the permanent employment of medics kana kuandika kwa arimu wa tene na tene ilazima
kwina mbere kwigwo gwitumagira mutataro obatiri nara directive zire chathie na mbere kwikinenkanagirwa ni Health Cabinet Secretary Aden Duale chithire tikina mbere kwikireganagwa ni bamwe ba magavana kana magavana muthenya wa igoro kanjũ ya magavana ni athie na mbere kwikirutha muchemanio na ministry ino ya ugima itongoretio ni Cabinet Secretary Aden Duale lakini bati na mbere kwigwo bakikinyanagira kana bakiwatanagira iguru ria kuthi na mbere kwigwa bakiwatira aruti ngugi baba ugima bana amaturani 1714 na ara gavana bethe bakina mbere kwigwa bakiuga ati thirikari ni chauti na mbere kwigwa ikiandikaga antu bangi mwanka kagita kara health kana ministry ya ugima kaina mbere kwigwa ikiriaga antu bara na contract chiringi billion kenda kadhanta inya ni bara bethe tukinyaba mu bakina mbere kwigwa baki transfer wa kire unit ira chieguru na bakiendaga chiringi billion mugwanja kadhanta mugwanja muchemanio ya thiena mbere kwigwa ukeragira mantu mwanya makonenie na ugima bwa mwiri kumira unde ona kuma chiringi billion 45 cha NTSA deal atiku na ara tukina mbere kwigwa keragirwa agaugo kire mantu makonenie na wendia abwa chukari karatini kama wanjaku karatini ga tunana ndeona Balchok Wangamati baadhi ya nambara kwigwa baki ringithanagwa na Wamba bwambe cha mwingi kani baadhi ya nambara kwigwa bagitwegerwa nuntu bwambe cha mwingi kurikana kuthikirwa kwegamba ria governor wa Bomet Lale Bachok former Bungoma county boss Wycliffe Wangamati iguru ria Wamba baadhi nuntu bwathie na mbere kwa bukeragira muthenya wa igoro ni anti-graft detectives na araende kwethetwo kina mbere kwigwa bakirekagirwo nuntu kana na arabethetwo bakina mbere kwigwa bakiwetawa kwenyangia kigina gia county ini na kwina mbere kwigwa bakitumagira antu bamije yago kiri Wamba bubu Professor Bachok athie na mbere kwigwa akiwetawa na kwigwa ari na conflict of interest na kwina mbere kwigwa akithukia chiringi milioni chieri mugaru na thirikari nuntu bwathie na mbere kwigwa buki arirwa muthenya wa imantu maingi mathie na mbere kwa makegura lakini bakumenya na ati Bomet governor Hilary Bachok former Bungoma governor Wycliffe Wangamati barari na ara kotini ya Milimani muthenya wa iguru ria mawamba mabethetwo bakina mbere kwa makiringithanagwa nabo karatatini gakenda ni mantu makonenie na advert ria gaugu ukaina mbere kwigwa ukibonagira ndeto ino wagura ngatheti ino karatatini gia 10 kareareria jumbe bora bethetwo bakina mbere kwigwa bagiankanagia mwanki na arabethetwo bakiuga indi Kanje Inspector General wa Borisi Douglas Kanja no nkinyathi na mbere kwigwa agiface public kirimantu makoneni na kugarurania ametata ya asikari kuririkana ati akenya kana bithaa ba Borisi bara bathie na mbere kwigwa bakiura kagirwa na arantere cha Haiti ndeni mutino ibegitwa bakina mbere kwa bakimenyekaga bado ndeto ino chi karatatini gaka ye 10 agaugu karatatini gwakaga ya 10 no gakuga Kanja no nkinyathi na mbere kwa kerezaga iki thiritwa akina mbere kwigwa kirutha reforms kiri rogangirwo askari na ara ethiritwe kana na arabethetwo bakiuga antigo 21 irethetwo kiuga nenkero iche kugura time na abatiri kwina mbere kwigwa kibu magiri na kwerezera mantu ama bwega karatati gia 11 ni advert ile ya gaugu murithiria wa Meru TV karatati ni kamera 12 bado ni advert chithiritwe kina mbere kwigwa ikithugia karatati gaka karatati ni 13 vile no achio karatati ni 14 ni mantu ma opinions imo male ya gaugu bado karatati ni 15 ni opinion ile ya gaugu karatati ni 16 ni ngono ile chakaraya ichithia na mbere kwigwa chendikiritwe agaugu ni karatati ni kana kumiragu ni mantu ma parenting
Agaugu ni ara ana bethiritwe bakina mbere kwiga bakiarirua na ara kwina rugono ruri agaugu rukwirikana ana baingi bathia na mbere kwiga bakiura bathia na mbere kwiga bakiura nuntu bwa kurega kurerwa wega ukethira mwana era wa mtoto mleavyo ndivyo akuavyo kana wabororeraga mwana ibu akuraga akarakari ukethira mwana akuritu na kwari nai mwana akuritu na kurumangana mwana akuritwe atakunenkera gitio antu bara bakurukiriwe mwana akuritwe na njira ya kurigerio mwana uyu wanakura buru utikeregeria kaina mbere kwigwa gichenchegeria nuntu akaina mbere kwa kithingataga mitugo eno ethiritwe ari niu ethiritwe akaina mbere kwigwa kithingataga wogu ethiritwe akaina mbere kwigwa akiruthaga ata wethiritwe akaina mbere kwigwa akirerawa no abu akaina mbere kwigwa agikuraga kogu mwana bora akaina mbere kwigwa akireragwa no abu akaina mbere kwigwa agikuraga karatatini kambere kiri mantu mama na ara uyo kuga mwana wake athie na mbere kwigwa kiuragira njirani chia maid na ara thiritwe kina mbere kwigwa kiuga baka kuiba amenyaga batikina mbere kwa bakirekagiria mendi bago kana mendi wago athi na mbere kwigwa agikaraga na kagita kara muno na mwana riro kanya kana riro kai na mbere kwa bukiaga kanya na mwana wenu gutwike maid nwe na kanya kaingi na mwana menya tu mantu maram akaina mbere kwa kiruta nagwa akaigwa kirerawa na ureribwa maid bora maid akaina mbere kwigwa kiruthaga tabia cha maid birendete mantu tamamu imwe akaina mbere kwigwa kiwataga kwa bwega chieri akaina mbere kwigwa batakurekeria maid bago begwa bena kanya karana na bao bariganirwa higutigira ati bakoina mbere kwigwa bakigitaga bora bagikaranagira na bwega kuririkana mwana ira ibwega kaina mbere kwa kinenkaga ngwiche kuruta ibwega mwana kaina mbere kwigwa kiona gerwa kerwa mwana emu na batiri kuthambia into na batiri kuthambia nguo baraba na ara gukia mwana batiri kuruta na gukia kengwa ikura athi na mbere kwigwa agikura agikiaga mwana agikura athi na mbere kwigwa agikuraga ri akimenyaga uguna wiko batiko ina mbere kwa kiruthawa uguna wiko batiko igwa gukiruthawa mantu mo mariri tukaratati ninga twiri na mantu makarabwega karatati ninga tuthatu karirwa be aware kana ethi na mbere kwigwa ukimenyaga kurubara yaga maisha ni metu kana baba thie na mbere kwa baki ya maisha ni muntu murume bakobetie utwika wife material yani ti wife material lakini akaina mbere kwigwa kiruthaga agipretendaga yani aichietheti wife material na kagita kara kaina mbere kwigwa kithungagia njerani chia kugu athi na mbere kwigwa kiribukaga na agikuonagiria who truly she is kwa ubwega tukaina mbere kanibwe kaina mbere kwigwa kagita ni kara maybe antu bakutore na baba kugura nambi ibwe kaina mbere kwigwa kira itha bwega na kumenya the kind of a woman you want to spend the rest of your life with kana ibwe kaina mbere kwigwa kira itha bwega na ukathukia time kumenya muntu uyu uguspend nwe kana kwenda guspend nwe maisha maku monthe imuntu akariata nomba kwigwa muntu tu akobetie au kobia mukarie wa wife material no ntukuringana ngathiti uga kwina ntu bathia kana bakobagia antu bakobagia mukarie wa bakobagia mukarie wa wife material bagechie the wife material lakini tu wife material the moment ukaina mbere kwa kibo genjera ni chiki ewa watogu ile bakaina mbere kwa bakirekeria kira bethiritwe baithiti ile bakaina mbere kwa bakirekeria kira kithiritwe kiri ndeni yao karatati gatuna kukuoruaga ugu ikinontu ana betu banini bakoina mbere kwigwa bakijoin amba kana bethiritwe bakina mbere kwa baitumagirwa ta goons kuririkana ana baba rogono rwandiritwa au na kuririkana ana banini na ara Nairobi umoja state bethiritwe bakina mbere kwigwa bakiwatikanaga baingi bare makundini ma wamba barane bakuma miaka 13 mwaka 16 kurikana kiumia kithiru antu 10 baadhi na mbere kwa bakiwatwa na kuura na ara kotini kwina oyo akwaria kuga ndathie na mbere kwa ngichiara wana ukurirua na wendo bunene sana ndai na mbere kwigwa nkire wana ndeche Eastlands na ara baingi bathie na mbere kwigwa bakinenkagira
kana baingi ndathie na mbere kuangiringithanagia na chore baba rutha bwega kana bathi na mbere kuigwa bakiyagira antu na ino rugendo ruru rwathie na mbere kuigwa rukiambagiria rugendo rwa wamba. Alright. Karatati ni gatugana kumira au karatati ni 17 ndeona ni mantu mambi ni ma advert methete makina mbere kwa magikagirwa ugu muraithiria wa Meru TV kumira agu ni ndero chima account nkona ithite na mbere kwigikiragirwa ugu karatati ni 18 kareareria mantu makaunti mwanya ni koguo wagura ngatheti no kaina mbere kwa kibonagira imbio yithitwe kiaragirwo kirindeto chima county mwanya karatati ka 20 kethitwe kiaragirie mantu ma international ni mamariritu hao karatati ka 21 ni advert bado mantu ma kibiashara mathugi karatati ka 22 bado ni ndero chima advert kwa kithite na mbere kwigwa igie aragirwa ugu karatati ka 23 kagita karona gokete nagu biothe biragomba kwigwa gicethaga ibyo nkona biariritu karatati ka 25 bado ni ma advert na binambi nkona bakiritwa ugu baraba kwenda uchwa tugari nyomba ino mantu tamara imeretu makina mbere kwa makiandikagirwa ugu na kumira gu muthikiri na mureithiria wa Meru TV ndero chimichetho tuchi na mbere kwikithukio kanya ka 30 na kanya ka 31 ndeni ya ngatheti ino karatati ni kaka mwisho buru kinyako ni mantu mamu makona michetho kwa bwega ukaina mbere kwa ukiumagarukaga ukagura ngatheti yaku na ikengo kaina mbere kwa ukionaga imbio yigwite igikagirwa urito ndeni ya ngatheti ino na ibwega tukaina mbere kwigwa tukiguraga ngatheti ino kengo tumenya kuraitha mantu bwega no tukaingi tumenya kuigwa tukiraitha kira gintu ndeni ya ngatheti ino na okaina mbere kwigwa ukionaga muno rugono toru rwa Basakaja rugono ruru rwa kuonokwa kwa Sakaja ni that irari kuina mbere kwike wata mwanki muno that irari kuina mbere kwigwiki wata murugutira muno murugutiro wa gisiasa na indeto ira chithiritwe ikina mbere kwigwende ikinyithanyithagwa murugutira ndiko meke no ntu kwithiritwe ukionekanaga thirikari ni chima county ira mbingi chithiritwe kiaragiria mantu makonene na kuruta magavana bago tongore ndikumeka hiyo gutena mibango imiganuka na mibango emegera yomba kuina mbere kwigwe gitumika agutigira at least mantu makuina mbere kwa makiruthe kabwega kana mbio yongwa itethiritwe ikina mbere kwigwa kinyanagirwa mureithiria wa Meru TV na riboti inu igitukinyithagia muthio marama gwikiritwo urito na ukorerwo rangi ndeni ya ngatheti ino lakini menyo thikuraya no tukagita agatethau kaina mbere kwangichokagira kaire wagao kango tukaina mbere kwa tukirithagia mantu maingi mara methiritu makina mbere kwigwa makenderea gakire mugongo na tukaina mbere kwigwa tukimenyaga imbio yongwa yithiritwe ikiendelea huku ni kwa Meru TV.